Mushana Production. Mumanyango ni nyenda kungureke migisha abo mukazi wawe wachurira Nachurira mama mwenu ni nyenda utwareyo ugo mubazi nureba ogu ni muhango noza gumemera muryango gwenju ahari kushohorera kugira ngo imigisha guma kurondore akoraze ho natari kurugaho bagureba yego kwate nyene hogu ogwa karengwa akavera karengwa ogu no gwabushije noza gusiga bushije Bushija niki mama obushija nobo bwo uri kushesheraho noza kusiga ha mutwa ho uri kusheshera kemigisha naza kukunda noza kusiga ha mutwa kugira ngo kemigisha akukunda atari kurugaho wagurira bikahama hati nyine ho nabyetegereza nabicenga azobishobye utabishobya mama nabyetegereza reba nyine ho nagameizi waza naza kutomukanwa ugatomukanwa utagacwera ndagacwere mama na wabuga no muntu akakwakura utiyikiriza iwogiroto mutwe kushogumizemo kora hikeyo noza kwetorora enju yake migisha emirundi mwenda uri kwetorora ugatumbikire omurundi gwa mwenda ugacwera ha muryango rero bone kutandika kutaho mubazi wachikwata nza kuchikora mama kari toro tumbika mezo gende wachitenga mama na akuba yangira ngo akagufu nkateka ha muryango mugogo w'umuringwa ngusiga ha bushije kongambwene niza kungura nyowe aha mugogo gwa bushija nugogo gwenyine ugu aha ugogo ndamemera muryango ugogo no gukomemera muryango hariya ate mwenu hacaha hariho ikintu ngira ngo nibyo kurya se
Naratino randebish. Yeah. Echitinisa, echomukazi, bagenzi chirinkai, omubya kuroga, chitinisa cheka, abo mukazi, omukazi watima, niwayo mbekeka. Amakama binigilaza, Nigilaza, amakama binigarema, garema, amakama tine Yesu no mwirima. tombetea makonguri Yesu. Omumakama b'omukazi oshanga by'omurogi, oshanga abaana bebo n'akabaroga bawawo, mukazi w'omushema naroga omushaija we, eka yona aginaza, eka yona. Nenchikanda. Ati musigazi. Ni buhoro nencha, ni buhoro. Ni buhoro musigazi. Musigazi. Kasha jembaze jine ya cheji. Jembaze ne ya chikadi. Anu waija hota. Ne ya chi. Mama yajimpeleza ngundo geke migisha. Ngoro geke migisha. Yajimpa ngundo geke migisha muhungure. Ngumuhungure. Nza kumuhungura. Ati ngo murogereje. Ampe mbazi ngumuroge muhungure. Ngumuhungure. Nza kumuroga. Faza. Hey, Reverend. Hey. Buhoro. Ati buhoro. Embazi. Embazi? Embazi. Faza. Wanje Reverend. Enseje neza hi. Nibitashi. Mukamashaza yaheje embazi omutabani weyogo musigazi tera yawo ngo ajaro geke migisha eje fakazi ngo agihungure. Kamashaza. Yakwato mbazi yaguhereza tera yaho. Ego Reverend. Aroge tera yaho aroge kemigisha Ego Reverend. abase kumuhungura. Nikeke. Enseje neza hi Faza. Tingo manya Reverend aye kuzanyo ninja no kushaba kuonka. No kushaba. Uwahigu no waraya mbenseje no burogo. Mwenu Faza kinani nkushaba. Tera yaho akwate mbazi yo kurunji tutambure nawe mpako wakamashaza. Kuturashyeyo tubahanire tubere kumushana okuroga kunukubi. Abo bari abakristo bawe nyewe nikiza kungumira kuzenyinka konkiwe nkiza kwangu bari abakristo bawe ntubasa kureho umuringo gona okutwakubasa kubahanira bakariko buruki. Baba Reverend. Nani nkushaba. Kandi twakora kataka koze rejo taka mutuye katubanye tushabireho. Amanoro ya leta mbazeje. Omuzina lya patiri nerya mwana nerya mutima uri kwera. Amina. Ayiranga umushobozi wa byona kandi obutwire twakusimira izobere. Kandi twakusimira ekeji ya kemigisha n'amafuzi ge. Kandi mukama tukusimira
icyo wakora ekimpa cyo kuyamba omwana wawe imbazi eje iteraho yayalete ekimpa atakagitiremo ayiranga tata basogumulindire ekeji basogumulindire kemigisha basogumulindire amafuzige atakagira umuzigu wena sitani owiza kumwikaho yo niba kubasa kubandi bamukora ibyo burokebyo mbicweterezo mu izina ryawe umwana wawe abashe kutunga cyane ibintu bamutebekanise aguma kuhereze ari no kusheberwa ati n'ibiro byona iwe tata na mwana na mutima urukwera amina tera yawe izo kome mbazi yawe tugende kome mbazi yawe tugende fazi ensineza tinguma ya reverend ambwene saye kutoza kome mbazi tugende ndashara yonga no wahiguru wenga orayambe ginseje no burogo Jito mushawe yawe. Jiteko mushawe yawe. Já tugende. Joko tembo motoka. Motoka ni tina mtika jenda muka. Tika jenda muka. Lefranda tinka zaka motoka. Ime shonga. Bekas tamahi guru. Zomu ndanyo tamahi guru. Ruhanga omuhangi wa byona iguru nesi byona ne byawe ai Ruhanga omuhangi wa byona oija tuyambe eba twawaho iguru nesi byona ne byawe koko munsi yitwe kiharimo abarogi iguru nesi byona ne byawe koko munsi yitwe kiharimo abarogi ai Ruhanga oija tuyambe ai Ruhanga oija tuyambe Echamukazi bagenzi chirikahi omubya kuroga chitinisa cheka abo mukazi omukazi wa mutima niwayembekeka
biginaza amakama binigarema amaka gatine Yesu no mwirima tombeke amago muri Yesu omumakama b'omukazi oshanga ly'omurogi oshanga abana bebo n'akabaroga bawaho mukazi w'omushema naroga omushinja we ekayona ajinaza ekayona ajinaza Eskirini yiturura. Kama emvula nobu yatandika ebyo naga kwiruka mukwate mazima mukwate Takubasa kutusuka. Reverend ese riyo yiturura. emvula namukwate nasa kwiruka Riyo yiturura. Mweke mbaze naza kunya. Mweke mbaze naza. Thomas. Riyo yiturura Reverend. Aza nyonaza kubonera. Ndeka mbaze naruka mu Reverend. Reverend buri gihe mbaze ndike muniwa. adashobora kwiruka mazima tamahasi emvula namukwate Reverend reka ndike muri besi. Ibiti kurangwiriye yiturura nimwenda kunyita. no mafazi shitorakore Nimwenda kunyita. bona ora parking okay tusige motoka tumutwara umungaro nabasa kwatekera huri bona ora parking yana ona ka parking akari ha Ntakanyita. kama twatiyeho tubase ku isoko Nza ku magambo wa mama. kama twatiyeho Yesu Kristo tuyambe Bikira Maria twatiyeho mazima Asa nyona kubanyapura. tumukwase ruhanga tumwiseyo yarakanya mwisha ruhanga katwemereho Tindachate ni mumundeke. katwemerera tumutware atakashobora kiruka ndagukira Reverend ndagukira rwose mwana wanje unatera yaho tiyabura kayakirirwe kana muzengwara kuki Konka mama. Nubasa kushanga tera we yazombye ibyo kutambura kusiya natambure cyaro cyona. unashi ubwo mubazi umufumu nore yatugezire ngo naza kugenda kigere kimwe agaruka kigere kimwe Mbwe ntataringa. mana hatika byanshobera ruhanga wanje mwana ubwo kwa bamukwata tera yaho ngatora he Konka nasa kushanga tera we kutambura munongo so kushanga naza kuretwa nkahandi. mishito handi shikaye Mama. handi kaye wanje Uriya kana Reverend. imwe barunjeho iwe no mangu ari nafaza hati twarwikwa kakwi bamukwata Mashitera bamushanga nkai. umubazi bagukwata twafa turuja twiruki Mama na Reverend nafaza. Tuyiruke turuga. kama sheza kama yega